Srpski pokret Dveri nikad nije bio protiv stvaranja nekog patriotskog bloka, jednostavno očigledno se okolnosti nisu potrefile, one nisu došle kao dramatični paket koji nam se sada nudi. Zaista je Srbija izuzetno priterana zbog rata u Ukrajini. Evo, prosto se sve ubrzalo za ovih godinu dana. 24. je godinu dana kako je počela specijalna operacija i prosto sad je ta tema došla u prvi plan i nema dalje. Koliko je taj vaš savez otvoren? Kako mislite? Za nove partnere. Pa mi smo Ja sam vidio u saopštenju da ste otvoreni, ali uvijek ide na neka ograda, osim za kvazi opoziciju, ne znam, za kvazi desnicu i ko je taj što meri, ko je prava opozicija, ko nije? Pa znate šta, vidjet ćemo kako se ko ponaša sad u krajnjoj meri i oko potpisivanja ovog nemačko-francuskog sporazuma. Tu će se vidjeti ko je prava opozicija. Svako ko se protivi odvajanju Kosova i Metohije i sastav Srbije, ko je protiv ovog francusko-nemačkog ultimatuma, to je sporazuma koji je ultimatum, ta je po meni patriotska opozicija. Evo, upravo ste nabrojali stvari za koje se, recimo, Srpska radikalna stranka opredeljuje, odnosno deklariše. Da. Da li su vam oni poželjni partneri? Nama su poželjni, kažem, svi koji su protiv i koji ne prave i ne osuđuju druge stranke, pa mi ne osuđujemo nikoga. Tako da očekujemo da i oni nas ne napadaju. Znači, mogli biste sa njima u savez? Pa kad bi se stvorio taj jedan kompletan blok protiv potpisivanja ovog sporazuma, zašto da ne? Ne govorim o koalicijama za izbore. Ja govorim o stvaranju jednog patriotskog saveza koji bi izuzetno izvršio veliki pritisak na ovu vlast da se ovo ne potpiše.